ओनसोलनि माखासे समाज सिबियारि दैदेनगिरि गोरों गोरा आरो रायजोफोरनिसिम गिबियावनो आङो आंनि अनसायनायखौ बावबाय। মই प्रथमे সকলোলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে বনাঞ্চলত জ্ঞান ধৰ্ম সমাজ নামৰ NGOৰ দ্বাৰা যি তেখেতসকলৰ দশম এইটো প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠিত পাতিবলৈ লৈছে। তাত তেখেতসকলে ধুনীয়াকৈ প্ৰগ্ৰাম বিভিন্ন নৃত্য আৰু আলোচনাৰ মাজেৰে তেখেতসকলে কাৰ্যসূচী কৰিছে। তাৰ প্ৰচেষ্টাত ইয়াতে আমি সকলোৱে সমাগম হ'বলৈ সুযোগ পালোঁ। তাৰ কাৰণে আমি জ্ঞান ধৰ্ম সমাজক প্ৰথমে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলো ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই অঞ্চল ভিতৰুৱা অঞ্চল আৰু এটা অঞ্চল ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ হ'লে নিশ্চয় কাৰোবাৰ প্ৰয়াস প্ৰচেষ্টাত থাকিবই লাগিব। আৰু এই ঠাইত মই ক'ব খুজিছোঁ যে জ্ঞান ধৰ্ম সমাজ নামৰ NGO এটাই আপোনালোকৰ মাজত আহি পেলাই এই অঞ্চলটো উন্নয়নৰ কাৰণে যথেষ্ট प्रयास কৰিছে আৰু এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ কথা। नोंथांमोननि थाखाय खाफाल गोनांनि बाथ्रा। मानो होनोब्ला मोनसे ओनसोलाव जुदि खामानि मावग्रा मानसि थायाब्ला गोरों गोरा मानसि थायाब्ला बे ओनसोला जौगानो हानाय नङा। बे ओनसोलखौ जौगानो गोनां जायोब्ला निश्चय बेयाव राजखान्थि बिथिंनिफ्राय बा सरकारनिफ्राय माखासे खामानि बिख'ना लाबोनानै बेनि लामा सामा हान्था मेला आरो फरायसालि लोगोसेनो जोंनि जे थांना थानायनि माखासे राहा माने रांखान्थियारि बिथिं बे माखासे बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय लोगोसे देहानि दा बेयाव हस्पिटाल गैया माने लोमजाबा साजाबा डाक्टर गैया मुलि गैया बायदिसिना जायो। बे अजानि बाहेरै कबिराजनि अनगा हयथ' नोंथांमोना जोंनि माने देहानि जोथोन लानो हानाय बेबस्था हयथ' खाथियाव गैया। दा ओंखायनो बेफोर माखासे दिनैनि जे गोनोखोनि मुगायाव दिनै मोजां मुलि ओंखारबाय गेदेर गेदेर डाक्टार ओंखारबाय। बेनि राहाफोरखौ जुदि खालामनानै होनो गोनां जायोब्ला बेयाव हयथ' माखासे गोरों मानसिनि गोनांथि थायो। माखासे राजखान्थियारि बिथिङाव खामानि मावनानै जोंनि जे माने आंखालफोरखौ सुफुंनानै होनो हानाय मानसिफोरनि गोनांथि जायो। दा बे बेलायाव नोंथांमोना खाफाल गोनां जे ज्ञान धर्म समाज होननाय मोनसे NGO नोंथांमोननि गेजेराव फैनानै नैबे हाखिनिखौ मोनसे नेशनेल पार्क हिसाबै बानायनानै बेयाव माखासे रांखान्थि बिथिं जौगानायनि बेबस्था लादों। बेजों NGOनिल' नङा बे ओनसोलनि बिराद मोनसे जौगासारनाया फैगोन। दा बेयाव जुदि पिकनिक स्पट बानायदों बिथांमोना पिकनिक स्पटआव मानसिफोरा गोजान गोजाननिफ्राय पिकनिक जानो फैगोन। बेयाव हान्था मेलानि बेबस्था खालामनो थाखाय सरकारनिफ्राय बेबस्था लानांगोन आरो लोगोसेनो जिहेतु गोजान गोजाननि मानसिया नागिरनो फैगोन बे ओनसोलनि माने जोंनि जे माने लिभिं स्टेन्डार्ड थांना थानायनि मानदान्दा जोंनि शिक्षा जोंनि रांखान्थि बेबस्था जोंनि देहा जोंनि गोग्गो फोरोंनायनि बेबस्था बायदिसिना बिथिंखौ गुबुन गुबुन मानसिफोराबो नुलांगोन आरो नुलाङोब्ला जोंनि बे अबस्थाफोरखौ जौगाहोनो थाखाय बिथांमोना सरकारखौ सुबुरुन होगोन नारसिनगोन आरो जोंनि नैबे NGOनि बिथांमोन दैदेनगिरि बिथांमोनाबो हयथ' खामानिखौ मावनो खाबु मोनगोन। दा ओंखायनो आङो बिथांमोननि बे ओनसोलाव बिथांमोना खामानि मावनाया जोबोद मोजां जादों आरो जोंहा अनिल बसुमतारी बिथाङा जोबोद मोजां मानसि। बिथाङा MCLA जाखांबाय आरो बिराद थान्दा मानसि आरो बिथाङा जे NGOनि नामखौ लाखिदों ज्ञान धर्म समाज नामानो सिनायथि होननाय बायदि बेयाव जोङो लोंथुब जाथुब खालामनानै माबा मोनसे गोदाव सोराव आलाय सिलाय मोनसे परिबेस बानायगोन बिदि नङा। बेयाव मोनसे गोग्गो गोथौ गियान सोलोंथाइ लानायजों लोगोसेनो बे ओनसोलनि गासै সকলো দিশৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ কাৰণে এই যিটো NGO তেখেতসকলে প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। ইয়াৰ শিক্ষা ইয়াৰ মানে যোগাযোগ ৰাস্তা পদূলিৰ ব্যৱস্থা খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা মানে শিক্ষাৰ কাৰণে স্কুল পাতি প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু স্বাস্থ্য যত্নৰ কাৰণে ইয়াতে হয়তো স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰাকে আদি কৰি পেলাই বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক দিশৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মানে পদক্ষেপ হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। মই বেছি ক'ব খোজা নাই, মই এইখিনি কৈছোঁ। মই আশা ৰাখিছোঁ জ্ঞান ধৰ্ম সমাজ আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব আৰু তেখেতসকলে আপোনালোকৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাৰ দ্বাৰা এই অঞ্চলৰ উন্নয়ন সাধন কৰিব মই এইখিনিকে আশা ৰাখিলোঁ। লগতে আমাৰ BTCৰ এটা অৰ্থনৈতিক কেন্দ্ৰবিন্দু গঢ়ি তুলিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। কাৰণ ইয়াতে পিকনিক স্পট নিৰ্মাণ কৰা হৈছে,
ইয়াতে বিভিন্ন খেতি কৰা হৈছে, এগ্ৰিকালচাৰ দিশত তেখেতে কাম কৰিছে। তো টুৰিজিম আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ভিন্ন দিশত কাম কৰি পেলাই লগতে কমিউনিকেশ্যনৰ পৰা আদি কৰি পেলাই স্বাস্থ্য শিক্ষাকে আদি কৰি সকলো দিশতে তেখেতসকলে উন্নয়ন সাধন কৰিব মই আহ্বান ৰাখিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাও তেখেতসকললৈ আগবঢ়াৰ কাৰণে মই আহ্বান ৰাখিছোঁ। এইখিনি কৈ মই আটাইলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা পুনৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শাৰদীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আটাইৰে ভৱিষ্যত গোটেই মংগল কামনা কৰিছোঁ। এইখিনিতে মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।